Okay. Welcome to another episode of iFried Blog Podcast. Sihleli nogogo sizobheka impilo yakhe ezehlanganisa ikhulu leminyaka 100 years of age. Sizobheka le milestone besibheka simthatha le emumva size sizofika la ku 100 years of age. So singakaphumi uyonikeza asicobelele nangolwazi ukuthi kwenziwa kanjani ukuze ufike kulo 100 years of age ke, and I hope yokhuluma nesibuziso kuthina so that sizokwazi ukuthi sikhule sifike kule minyaka sifike siphilile kanje. Gogo sesiphinde sabuya futhi kulokhu ke manje ngifuna ukuthi sihambe sibheke impilo yakho esezongena emshadweni ugogo la endele khona kwaMtshali. Ngifuna ukuthi siyibheke gogo ushadani. Angithola umtshali angiwalazise ngihlupheka na umtshali ngaze ngamphimisela nangamathe eshela ngathi anguthenile ngathi mina sengiyakugana ngathatha ilokhu ngithi ngithatha inhlabathi wangibamba izandla ngithi ngimthela ngayo ngobe ngiasula mina seyawushada kwaphela konke lokho ngamthuka ngathi isithutha wena waza wangibamba la ethi uyangishaya ngathi angishaya uzobona. Uyawukhumbula umnyaka enahlangana nawo nobaba uMtshali? Awusawukhumbula umnyaka? Neminyaka yakho uthi ngabe icela kuba siyangidida sengakhomba nje okunye angikhumbula wayese ngathi ngiyamshaya angibamzana wathi angishaya wena intombazana ngathi ngizokushaya mina ngamathi ngimphimisa usithutha wena wathi ngiba nombiza ngesithutha ngibamba la ngathi akungishaya uzobona. Okay. Wangishiya khona lapho asihamba athi igcwele nakithi intombi ngathi ubuyapi zikhona. Yep. Wase ahamba naye ethukuthela ngimphimsele nangamathe. Ngahamba ngayikhaya kwakuseduze ekhaya ngophela umgwaqo unanka abantu ababehamba ngawo ahamba wayawela kubo mayifika le kubo wathi malume wasiwahlala lezi insuku ungasayi uyoshela le ntombi yakho uyeshela yasesengeni wathi uyedelela le ntombazana ngeke angisaqhubeki naye iyedelela uyazi malume tsheni malume wakhe ubaba behlala ekhaya kunina umama wabashona wathi hawu ngayeke intombi uye ukuthi kuphika umkakho impela yena uzaba umkakho ke lolwa nawe nawe wazi ukuthi uphimisela umshado akwazi uphimise hamba phindela athi hayi wathi ngithi phindela wavuka kusasa wezanga kimi mayefika kimi angifika sengithobile. Okay. Ngifika ngesontweni kwachitheka ngalo langa ngiyahamba mina ngiphethe incwadi zami zesonto and uSunday school ngafunda uSunday school. Okay. Mangifika lapha ya anguthatha ngokunye afika qala uyekile ngonamsebenzi mangifika mase ngivela umgwaqo ngithatha umgwaqo sengiya esontweni. Okay. Nangivuka lapha eduzane kwami ngizwa ngathi isilwana kukhona isihlahlanyana selokhu samathetshalo leli lasemantabeni ngizwe nje khulu ukuthi ngathi wawu incwadi zami bakithi uyaxoxa ngathi mina ngamthatha umamthetha mzwana kuyiBhayibheli kwamaBhayibheli wachithe amaBhayibheli sempilile ngalo langa azange sithi sivumelane. Okay. Ngathetha nje nami ngathukutela wakhuluma nje kahle wakhuluma nje ngathi akusekho wakuthukuthe ngimthimsele ngamanje ngathi sengingedwa ngathi hey mhlambeni ngoba lo mendo ngawucela ukuthi kangikhiphe petshwaleni. Yep. Ngifuna ngikhiphe ukuthi ngiyalotshola kwasithole ayanginandaba umuntu ophuza odume kangaka ngokuphuza utshwala anginakuhlala naye mina ala ngofuna usuvuma nini ke manje? Sengizavuma ngesonto elilandelayo. Okay. Ngophela amasonto onke uyazi ngiyesontweni yabona uyafika ngelinye ilanga okhona umzwada waseMantshali awukhona le ngakithi lapho umfowethu naye ayelobola khona ubhuti wami uyayafikele khona wona uqhamuke ekudeni. Yep. Wathi hawu mina ngiyakweshelela mfowethu kusho lo ntombazana yakhona lethanda kithi ngiyakweshelela ngiyetshela ngathi iyathamba le ntombazana ngathi iyathamba usiza wami athi awusho njalo le ntombazana edelela kangaka wathi ayedelela kodwa ngumuntu nje ongayifuni intembi. Yes. Wathi ayifuni intembi wathi cha akafuni ububi. Hawu kanti ngizaba ngalo la ngathi mina awungitshela ungaka njena awunantombi. Wathi nganginayo yahamba wathi yahanjiswa yini
wathi unayo ngayifixa ilotsholo njengawe. Yep. Ngathi uthanda ukuhlikiza imizi yabantu. Wathi cha angihlikiza imizi. Mina ngikhuluma nentombi akusiyo umzi womuntu wena. Yep. Nawe uyintombi. Ulotsholo uyalotsholo kusulotsholo. Kodwa ngikuthanda unjalo. Ngase ngithi mina usuyikhiphile lapha kuba le ntombazana. Wathi khona ngikhiphile ngakaqedi. Khona bese ngikhiphile. Ngathi ngathi ngamtshela ngathi uyakwazi ukukhipha uthi ngabazali bentombazana bethi sifuna ukuthi iqala. Uyakwazi wathi ngakwenza lapha ya. Ngase nto hamba ke ngisacabanga mina. Yep. Uthi ngenze njani? Ngoba kanti uyayazi indaba yokulobola. Yep. Ngathi ngisekhaya ngicabanga ngathi ngizomenza njani lo muntu ngoba nangu uyabona kathi ufuna bangani uyezwa futhi thini. Yes. Ngase ndayi ngizobhala incwadi ngizoyiposta ngoba neposta khona ngilazi ukude ngathi ngizokwenza njani angisakhumbula ukuthi ngadinika bani ngathi akabonika intomba ayilo uqomekithi nawo usedinsi ndawonye ngase ngithi ubonika umfana wakwa Nyembe. Wakwanyembe. Okay. Umfana wakwaNyembe ohlala lapha eMpangisweni onika yena lencwadi yakuyedlulisa. Nempela umfana wayedlulisa. Ngathi umuntu umtshalo efika ngenye ilanga sezeke manje. Okay. Athi ngitholile incwadi yakho. Uthe angilungise. Ngilungile mina. Ngathi ulungele ukuthini wathi ngilungele ngilobole wena. Okay. Ngathi angazi ukuthi nini wathi namhlanje angoshiye. Ha. Wathi namuhla angoshiye. Sefuna unkosikazi wakho. Ngathi mina akushiye uhlobo sinami wathi cha lelo zwi lakho nje. Uthi angilungise. Mina ngalungisa ngoba ngangivele nami ngilungele umshado. Okay. Ngathi ngathi cha kulunge siyawubonana. Wathi namuhla. Wahamba ulala kulomzi wakho uMatshaleni. Okay. Ngathi pho manje bese ngenze njani mina? Wathi cha siyawubona wathi vuka engakasi ungikhomba indlela ngiyakhomba indlela lapha sihamba ngingamlele bangasibona abantu. Angilala. Ngathi lo muntu uyangisiza Nkosi yami yangikhulula ngikhiphe esidakweni. Yes. Kodwa bengisithanda isidakwa. Kuphela impahla zami ngifaka esithi ngizohamba nazo. Ngaphuma khona lapho entathakusa ngayoyibeka phansi kwesihlahla sikabhongabhongo uyawazi ubhongabhongo ihlahla esithi namacemba na amakhulu kunomfudla nawo namatshela ngayibeka khona isithi ngabuyela ekhaya ngawulatha wathi umamkhulu hawu kathi uyephi ngathi ngikhishwa isisi mamkhulu ngakhishwa isisi ngikhishwa umntwana wathi ngathi ibirthday yakho bakufonela kodwa ngicela bazokusiza gogo bazamukele Thathu usebhizi gogo ngangongifuna. Yes. Manje ngathi hawu ngizambona lo muntu manje. Ngaphuma nje ngathi ngiyochama. Ngase ngibona lo into lo othanda kithi. Ungaphetshe nje. Lapha wathi. Engikhombisa ukuthi angiphume sizawutholana lapha emgwaqeni ngale sekusithele ekhaya. Okay. Seniyahamba manje niya kwaMtshali ukuthi sithathe lapha niyahamba niya kwaMtshali. Ngikhombisa ukuthi angihambe ngiyamthola uMtshali sengilindile. Ngambuyele ekhaya. Kade ngithi mina yazi we mamkhulu dadeboka mama ehlala lapha. Ngathi yazi ngisaya kumalume. Yazi malume wayengibizile kodwa ngathi wayengibizeleni. Yes. Ngenzela ukuphuma. Wathi hawu uyokwenzani? Ngathi hayi ngiyakuye ngoba ngathi wayengibiza. Wathi phela hamba ngathi uzobike. Hamba ngani yakumalume akho. Ngathola indlela yokuphuma. Angifuni ngikhipha leli suitcase lami. Ngikubona. La ngini suitcase. Khona nehlahlanyana igatshanyana. Yes. Engithe ngenze ukuthi ongibonayo lapha angabona ukuthi nje mhlambe ngisithelile. Kanti ngifihla yehleka. Wawunama plan ukuphuma phela uye ngaphuma kanjani? Ngase ngigada lapha ngathi ngisithele ilanga ngathi ngisithelele suitcase. Okay. Ngathi uba ngihambe ngithi ngisithele ekhaya sengena emgwaqeni sizawuphambuka nomtshali emgwaqeni sizohamba ngomgwaqo. Okay. Ngathi uba
sengibonisa sengisithele ngalahla phela wathatha yena wagona yena manje sahamba naye eSelgoni engasongithi ngosondeli kimi ngifuna ukuthi siyithathe siye phambili niyakwamtshali manje inkomo seziyakulandela usungasekho ekhaya kwenzakalani manje indaba yelobolo nobade selichaza kwamtshali chazi kwazi ufika phela angahlangana nobaba umtshali nabakithi usangisekhaya kubazali bakhe okay hamba nala shoni ilanga endleleni yezizulu lapha lihlomile ngathi mina nanti izulu lihlomile ngiyongena phi mina ngoba ngisiwa kulelizwe kodwa angiyazi mina wake wazi lafika izulu lingadumi hayi liduma ukuthi uthatha umuntu sanitha la chani ngisikhoto sanitha sasadakwa sambe singena phansi kwamatshe sambe singena phansi kwamatshe naye yena usezowakhumula nakho kwembethe ngizosonga la i-suitcase lami sahamba ke naye athi esiyakufa siyawela kanjani empolozi athangazi uNkulunkulu uyasisiza asikho isikhathi sokuthi siyathandana sibena nje ukufa kodwa sahamba ke naye basi hambe siyashelela lapha namanzi angcole asithela indawo yehlela sayisafika empolozi igcwele asikwazi uwela wathi hayi asihlali lapha noma lina ize yehle inkozo ngoba khona ibholoho lapha elweliya ibhasi ekhamba lokuze ekhamba waceza kuze nempela sahlala lina sahlala khona uyomvuka ngempela kuselutho sahlala uyigonile izimpahla zami sahlala yehle imvula wathi awehle eqala ibholoho wathi ngiyabona ngezitinde ezizimpondo uthi singawela asivuma akwabikho ukukhuluma ezokuthandana kubi izulu sasabula izulu sahlala wathi hayi sesingawela manje okay wathi sesingawela manje wena into engakashi ngiyakuthanda ngempela nayo ingashaya ukuthi konke into zokuthandana sahamba ngawela ungibambile uthi hamba ungesabi hamba sekhweza ibhuluke nganele ukwela wathi lapha ngaphambili sayithola indlela ekhaya phela ikhaya italikho khona ngitshena ikhaya la italikho ngathi nto ngisaphi wangikhipha sengizoyishadela mina ungonele umshado wami usuthi ikhaya la kinalikho ngiyamthethisa manje bathi ngihuluma iqiniso ngiyakwamalume ngisesahlala kwamalume nobaba washona umama ngenzela ukuthi wathi siya kwamalume alikho ikhaya lakithi laphela kushona umama athi ngimzini ongekho wathi hayi msukunaka lokho ngihlala kwamalume umalume ungiphethe kahle hlala sahamba sayisafika kwamalume phakathi ebusuku isicele endleleni sayisafika hayi wangqongqotha endlini kwamalume wabatshela ngihamba nentombazana le ebelento owathena baba ngiphindele kuthi wathi hawu wathi ngumkakho impela lo ngifuna wayenika isikhiye wayevuya lapha elondeni wakhe ahlala nawo ngokamalume siwahlala la ngazi wayehlala ubasahamba angena lapha endlini sahlala wanginto zokuhlala ngahlala ukanti umuzi umuhlelo uzokhona oLondon namayisi ngahle kodwa ngabuka kuba unjani ngahlala kwasasekuseni akanangane lapha nengane intombazanyana nje ingaka zincane ingana nayo kuphela waze kuza yena umalumekazi wathi usiyamlitholile into yokuhlala mntanami ngathi unginikezile uChristian wathi awu phela mntanami uzoba ngumakoti wami kanje wangitshela ngathi ngathi ke wasehamba kumntana ngihamba kushona andiseyofuna abantu abazaya kwamthetho okay bayothi wozani nganene nempela angibayanga lo la baya ngakusasa lahlala lelo langa usalande usawutshena umndeni lo osele ngimva kubo hambile waye khona wafika umtholo omnye ubaba ukuthi uzawuphelekezela lo unkosi oyali hayi ke bathangisa ngisa abantu bahamba ngenye ilanga elilandelayo lashona leli langa lakusasa hamba baya bathi bebuya
wathi ngiyesaba ngathi ngoba ngayibona umzwakhe ngiyawesaba hey abakungishaya nje ngathi mina ngeke bakushaya uzabe ukuphi lapho wena ngoba uzabe ungekho yebo anti bafike baqishe bashaya laba baxoxwe behula ukuthi baba bashayeni babulali bazophetha bazongibulala babuya chana inyembezi ayikho intombi engathi akufunile neno la ekhaya mina munye nje kuphela lo muntu ongikhombisa abakwasithole angashiya kwasithole abona abanye ngoba kwenze njani akangitshenanga ngani iminti khona into ethile ngoba ngabe tshene mina ngoba usithole sengiyamazi hayi-ke kwedlula ke lapho siyeqa lapho wase kuthi wasehambe ungifihla kwamamkhulu kwakhe ngafike ngahlalela uNtsukela nayo amxoxela ukuthi uhambe kanjani hawu mntakadadewethu manje usutholele umuntu lobola wathi yena hayi ngilungile mina kuloboleni ngoba ngizalobola intombi yakwaKhumalo yakwaceza wathi ngaziyo usutholenye awusebenzise mntakadadewethu ngoba ke gogo ngiyabona ukuthi la kwakunokuphambana kwembono emndenini emibili sengifuna la evumelana khona sesivumelana nini ke ukuthi ke sekungalo labantu ababili sebangahlangana behlanganiswe ngokuthi belotsholo kugcine kuvunyelwana nini noma futhi yiphi into esizakala lapha thula ke bese ngihamba sebevumleyo kwamthetha kwamthetha kwathi nje ngizizwa kuthiwa nje sengibuya ngithi mina ngizekhaya ngekhaya baba kuthi ukhalile khalisilwa memeza wonke imizi yathi ngelekele nangiyana mengibulala bamangala abantu kwenze njalo abatshela wathi ngibuyele ekhaya wabathi uyalimntana ngathi ngekhaya angathi awusewilanga lesinga ngathi ngekhaya wavuma ngayekhaya angiphelekeza kusedeni phela angiphelezela ngisekhaya ngafika nakhona nolanga sehwalele bangithethisa omama umthethisa ufike ungena ubaba uzokudla baba kusidla uthi hawu kwenze njani nahlangana lapha ndawo bathi sibonana kumhlolo na intombazane ekho wathi uphumaphi wathi yangena lapha ekhaya umzike ngomakhosi ethi uba umkhulu wathi uzowona umphoxa umzike ngomakhosi wenza impuma ngingene ngathula nje ngihleza apha ecengoma wasefethu uphumaphi wena ngathula nje wathi ngitshela ukuthi uphuma phi uphuma phi igama lakho sabe kubiza ukuthi uphuma phi ngathi hayi baba into engayisho ngonile wathi wena usunhle wenza inhlaba ngene emadoda wamsaphi lo kwasithola nti awumfuni ngathi mina kokhona ukungicasulileyo kuwe wathi yini ngicabeni ngathi cha baba uyawuzwa ngalelo langa nempela wathi ngimshayela ucingo mina ngiye kudadewabo lapha ngathi anginike inamba yalapha esebenza khona eGoli wanginika sengimshayela kanti nje sifika nomtshali la usefikile sengizwe ngomnye anti wathi ngimbonile umkhwenya ngoba wensumalile uyakuthatha hambe nawe uyobuyekile umzala wami umzala kababa wathi obuyekile umzala wangathi uthi kahambe nawe umkhwenyana okay ngathi mhlolo yami ngasisendoda angasayithandi ngibalekela ububi bayo ngiyakuzwa nawe bathi ngibalekeleni sehlukane nomtshali lo hamba ulala emzini wakuba emantshalini nami ngingene ekhaya kwaphela salala wathi ngakusasa ubaba uyahamba emnambithi umfakazi weqalila liwe kusemtshadweni yes baba thi ngihamba bengithe mina kafike ngolesini kufanele ngabe ufikile lapha umkhwenyana manje ngolesihlanu ngiyahamba ngamtshela ukuthi ngiyahamba ngolesihlanu ngimnambithi nangu kafikile angazi ngokwenza njani ngoba phela ngizawuboshwa uma ngingafikanga ngoba ngifakazi yes ngithi naku baba angazi ke mthi ngizawusalapha athi ayi ufuna ngifunele indawo ngoba uzawubuya lo muntu phela uyangena lapha ekhaya wangena lo mkhwenyana ngoSithole obulala izindama eminyango efika lapha ekhaya ebusuku wafohloza ngathi ngimolile baba obulela izindlu wathi cha ngeke ngishiye nami ngoba umbulela umuzi umkhulu uthukuthela ufile uthi uzohlunguza umuzi wami usigwadi yena lo muntu etshelwa kwaSithole angalwa kanje aho wase uhamba ngathi baba hayi ngizohamba nawe ngiyakushiya ngakwamzala wami ngiyakutshena igama lomzi wakho ngiyakutshena ukuthi kuthiwani kwaMhlongo uyahamba ubuza kwaMhlongo ngizela ukubeka khona kuze kubuye mina ngoba wazafike wamtshela ukuthi angikho ngisemnambithi nempela ngihamba nobaba wagibela baba ebhasini hayi lapha eSithole
isiteshi esitsheshane ezincane ngaphandle ngapha nobaba wagibela baba ngihamba ke mina engikhombisa indlela ehamba ubhekele ngihamba ke ngihamba vele ngiyasaba ukuthi mhlawumbe usilandelile uyangibona into engibheka ase wawulemzini abathaka zangalandela okay ngahlala ke kwamhlongo waziwabuya ubaba maye ngazi ukuthi ubaba wathi ngiyabuya ngolesibili ngolesibili ngazi ukuthi bafikile bayafika khona mude umlando ngiyawubona ukuthi mude impela gogo umlando ofika emshadweni kodwa ngenxa yesikhathi bese ngifuna ukuthi nje siyibheke ke manje usukhona khona ke emshadweni so phela uhlangana kwami nomtshali angithi ngene emshadweni sahlangana ngangihamba ngiyala eBacktown nalika umzala kaBaba wasethi ke akafikanga lo myeni wakho owathi yakulobola ngathi bathi ekhaya womama cha akafikanga wathi biza laba abantu asebezile batshenta bafikeke ngoba kusho ukuthi nayo seyahlela kwaba kanjalo kwasesaka basebezake laba kwamntana bezothi sicela umendo yep wathi baba kulethana ukuthi nokuthi wemuntu beselethe kanje yezwa kami base bakuletha ke phela ngiyafinyeza bakuletha ke yep wasethi kubaba ke mina ke ngizochitha isikhathi ngoba sengimlungisedwe egana umntana angenakho indaba yakhe ngoba odidi nguyodidile washiya umkhonyana engenze lutho uzonele yena ngiyamganisa mina ngesikhathi esithile yes nempela ngagana ngaloso sikhathi baganisa wangiganisa baba sekukhanyazelwa kulungiswa lokho yana uba ngihambe ngimshadweni watshena umtshali lo uyesaba ungena la ekhaya kithi uyesaba phela bakazanga abe nesikhathi sokuthandana okay angizange wena isikhathi sokuthandana naye umntana ngimazi mina yisola mazi manje babusetheka akalethe inkomo ethile uyamganisela manje ngoba phela mina ngonile manje ke nempela kwaba kanjalo angazi ukuthi wathi malume hey kuhle umuntu umfana othi maye esebenza athenga inkomo lo uChristian wayenenkomo eziwu7 ezayibekwe lapha kimi okay umntaka dadewethu wayenenkomo eziwu7 ngikhombeza akhe angikhombanga ezami nempela ngalotsholo okay ngalotsholo sengilotshwa ngesidumo phela usehamba usitholele wasethi yabuya wafika ebusuku wazi ukulabula iminyango njengoba ngishilo manje nemva kwalokho ezokuthiwa hawo selotsholiwe lapha khona wathi awuyinto ababeyilindile mina bengasathanda wasuka hamba phindele eGoli so semshadweni kwangidlula ukulotsholwa usuyongena emshadweni kwamtshali yebo nempela ngalotsholwa kwamshali kwalungisela umshado bangane kwamtshali yebo ngagana ke kwamtshali ngamshado kwamtshali unyaka imuphi lapho sawukhumbula okay okay bose ufika ke kwamtshali so uthole kwamtshali sengihlala kwamtshali sengithola ingane leyo ngane yami engayithola yokuqala yashona ngihamba ngitetela waceza yashona lo ngane okay sengibuye sayishona ngesibhedlela yashona sengibuye naye yashona ingane manje na kwabamhlungu nakimi nako sinaye lo esengumtshali sengizo kodwa uyathakatha lo mntado umthanda uthumela izilwane zazobulala ingane yami kwaphela kanjalo ngaqhubeka ke nomtshali nomshado mase ngiphatha isisu ke mina lapha kule ndawo khona amanzi amabi kwaceza cha la kule ndawo bakube Mfolozi okay phuza lamanzi anukudaka amabi adungekileyo angiphatha kabi esini mangakhitshwa isisu ngoba thabelungu yini sizinto akhishwe isisu icorel basho njalo esibhedlela bathi icorel isisu sami singena icorel kula lento ungayaziyo ngaya lapha esibhedlela waceza angahlala kwaceza isikwanga ngathi ngiyasinda ngibuyele ekhaya ngafika ngagula ngamandla ayi masethe omnye inkosikazi khona umncwadi engcwatshwa lengane ngoba ngihambena naye ingane yashona nje ingane ingathola ubisi wasethi lo mnye mama awu ake ningithathe umakodlo nimselapha eGlassad khona
shona clinic ikliniki iskliniki yamajalimani kodwa nabantu sebeyangena kulo clinic okay sebeyabathatha laba bapheshe ongabapheshe nempela bafike bangemukela kodwa baqala bangavuma bathi uzakufa lo muntu siyamona nje umntaka bebuka isimo sakho sokugula bathi mntali ngizomenza njani manje ngoba nale ngithathe ngebhala ngasestation nala ngicela ibhala ngamletha la bathi hayi uzoshona bathi ulungile ngasilanda isidumbu sinoba ngimubuyisele ekhaya angibuse nje ukukhuluma sengikhuluma kancane uhamba do amanda asekho ngiyaphephuka nje sengiyinto nje encane nje hayi ke ngahlala ke lapho uthe ngakusasa kwasabe ngibona ukuthi ngiyaphila ngifanga ngabona bengenisa itini ngathi lezi itima zasizani sebeyiqoqela lapha eceleni odongeni ngathi ngizangcwatshela endlini itini lezi lizokuthwa isidumbu sami ngizibuka phela amehla ayabona base betha ngathi manje acela udle enganeni qala bathi hayi yeke ungamniki basithi ufuna ukwenzani uthi ngilambile ngiyalamba esini ngoba angidli bathi sizakunika ukudla banginika ohafu wekomishi omncane wafana wekomishi kwakuyidoko elimthetho walo ngibona ukuthi icutshiwe leli doko ipapa elimhlophe bathi kudla kwami banginika ke bengifunza angiselutho nje ngathi ungani ngilambile lambe kakhulu bathi nakudla kusodlile ngahlala ke ngaze ngabathi esuku babeshintshana ngami ebusuku bezomunye azongicinga ukuthi ngisaphila kuzomunye ngisaphila kusasa ekseni wasithi basebethi sizokusiza ungayingani kwaceza ngathi ngibuya khona kwaceza nokukhuluma abezwa kahle wasethi ke ulungile nami ngizokusiza welekelele isisu sakho bathi namhla sizokwenza lutho nakusasa sizokwenza lutho sikwenza ngaleli yalanga uyabona ngathi ngaleli langa lilandela lesithathu sebenzileke istep ilokuzana la ngizolala khona abeke itini lezi uthi ngilale ngibheke phansi ongekho lempithe khona ibhedlela lapho bazakha lo mphethe ngilala kuwo wathatha inyawo zawo zabhekshwa phansi isiphepho ikhanda labheka phansi inyawo phezulu wathi ngikhala umuntu bayangibulala wathi hayi bangikhulumisa ngathi abelungu labaphesheya hayi thina sisiza wena thula sisiza wena ngikhali kodwa ngizawukhala ngishonephi bathe sebezongibuya bangibhaka mthina sinekhanda lavuka ikhanda langaka ngibheka phansi hayi ngaze ngejahela lokhu ubheka phansi okay ngathi ngase ngikwazi ukuthi ngingasakhali base bethi manje sizokunika lokho esifuna ukunika khona yes wakwabona into eqhatha esibhedlela bangichatha ngolumthi yangithi yabona ithini la lojam kwakucala lapho ngakubona bakubeke pheceleni kwami ngakubuka ngathi yini abasayenza muthi uhlaza bagcobe muthi malungu bagcoba umuthi kanti uhlaza bawusefile wangichatha umlungu wangibeka phansi angaze ngawukhipha ngalala ngabheka phansi lapho ngisakhumbula ukuthi ngala insuku engakana zazo 7 okay njalo onke amalanga lale ngibheka phansi yep lala ngibheka phansi bazi mangikhumula bona uthi ngabheka phansi nami sengimohlile nasebusweni amehla sevulekile bathi ya manje so kahle esulungile nginikwana ukudla icustard ngiyawudla nojeli namanzi elokhuzana elokhu amanzi rice amanzi idokho esikudlayo hayi stamp rice ipapa lami amanzi rice ngize unuke iphunga le rice ngiphuziswa lona kodwa idongela ekudleni nje ngidla lokho jeli
lokhuzanyana awungagcwele nje ikomishi kwahamba kwahamba ke lokhu bengenze njalo baze banginika ukudla hayi ukudla kwangempela kwakuyikho lokho ukudla bekukhulisa kwathi ngenye ilanga ngasakunika inyama namhlanje ngathi awungidla inyama kanti inyama yenkukhu ngayizwe emlonyeni igayiwe le nyama yenkukhu bathi kudla kamithambile nje bayangikhothisa nje ngiyayidla le nyama bangikhothisa ngaze ngayejayela le nyama yenkukhu betha udla fish ngathi cha ngiyawudla banginike no fish naye ugayiwe konke kwami kwakufine uyakho nokodwa kushubule angikwazi ukubala ngoba phela ngibanga isikhathi hawu babona sengibheka manje sendami sengikhuluma hawu bangihleke bathi uyakhuluma kade manje uyakwazi ukukhuluma uyabona ukuthi siyakusiza nami ngivuma ngithi ngiyabonga sister sengikwazi ukukhuluma waqhubeka lapha sebethi siza le mbhede siyawudiliza manje bawudiliza umbhede lo obathi bebe phezulu ngathala imbhede noqondo njengabantu emva kwalo mdano basibetha angivuka embhedeni fika uvuka angakwazi kwaya ngase ngize ngikwazi ukuvuka mangifika ngihlezi ngivukela hawu uyakwazi ukuvuka ngithi basibethi kulungile uzawulithanga ke namhla ithanga imishi ngalidla ke ithanga lo langa kodwa ayithanga eningi okunohafu ekomshini kwathi emva kwalokho ke basebethi ngenye ilanga bathi thina siza kwenzela ukudla kumnandi okuza kujabulisa ngingazi ukudla kunoza ngijabulisa ngithi ayi usho ukuthi nenyama ngizoyidla yenkukhu angizayo ngidla inyama yenkukhu ngadla ujeli bathi udla kumnandi kwathi ngakusasa basibethi sifuna sikubone uhamba uthi yakwazi nokuhamba ngathi ngiyathanda bangehlisa embhedeni lapho waqala ukuhamba bathi angihambe angikwazi akuhambeki bangibamba ke lapha bangibeka embhedeni hayi ngathi ngemnyango ngase ngehlulekile basibethi bazanginika into yohamba bazanginika isitulo phela kuqondile lapha bathi sifuqe mina nje ngisithi ke bathi hamba kulapha eceleni wami naye ungibambile ngifuqa isitulo lesi ngizangaze ngawuphuma emnyango wathi wensuphilile waphila ke manje wabuyela ekhaya ke emva kwalokho ngasihamba ngesitulo ngaze manginike ubhoko ke manje uthi angidondolozele bahamba nami njalo ngaze ngakwazi ukudondoloza ngaze ngakwazi nokuthi ngiphumele phandle sengiyathanda phandle ngathi ngiyathanda bangikhiphela phandle ngaphumela phandle awu bajabule bayafika nabantu abafika lapho kumbe nengane yafika ithi benika ukudla ngathi awungiphe bathi ithi yelo ntombazana kodwa singakunika lutho abanginika ngalutho hawu uthe kusuka lapha emva kwalokho ngase ngithi ngithanda ukuhamba mina ngihambele phumele phandle wathi sister ngijabula kakhulu lo mlungu wathi hamba bangivusa bathi hamba ngadondolozela kancane ngihambele ngabanjiwe ngidondoza ngalobhoko lami ngaze ngakwazi ukufohamba kwaya ngakwazi ukuhamba kodwa ngidondolozela kwathi emva kwalokho basebethi uyakwazi ukuthandaza ngathi ngiyakwazi ukuthandaza bathi usukwazi nokukhuluma kodwa phela kusakhulumeka lokho okukhuluma ngiyakwazi ukukhuluma bathi thandaza ke sizwe ngathi ngifuna icule ethile thisha we Sunday school phela ngangisandu thisha we Sunday school ngacula nabo bajabula bazwabiza namanye amanesi ayo4 amnyama bebabona abamhlophe bebabili babiza awusanda bonilesa uyakwazi ukucula uyakwazi nokuthandaza bangena ke bagcwala lapha sacula ke wathi hawu cha ususindile hawu nkosi ngabuya uthini uyathi ezefika umtshali ngoba kwafika ngishilo kunye wafika ethi uzongibona wafika umbhede lona ubheke phansi waphumela phandle omaphandle ethi sengishonile kanti ukuphakanisa kombhede kuzophiliswa wena uzophila wazi mambuza ukuthi umeleni lapha umuthi bukhala ngani
Wathi ngizobona uLesaya bathi uLesaya lo ophuma le empolozi bathi uthi wezathi ushonile bathi khona bathi kana ngifica isitulo nombheda ayebekwe kuwo bese ngibonanga yena bathi khona lapha embhedeni sidlula ke lapha ngoba bamtshenile hawo base bethi hayi sizawuhlala ngahlala ngezinto entathu esibhedlela uhamba kongekho ukuhamba amandla nje engekho nokudla lokho ngangidla lokho engudlayo nguyeke ngibeke lapho ngudla ngokheza kodwa amandla phela engekho amandla uNkulunkulu ngibuyisa endaweni ekude mina hawu ngaze ngaba ngumuntu ophilayo nami ngadla ke nokudla okudliwayo kodwa bathi banganginiki ukudla okukhulu nje bengikalela njalo ukudla kalela nje kufuneka intenga ngaze ngaya nami sengikwazi ukuphumela phandle bethe ngophumela phandle ngihambe lapha ebaleni ngiyatekezela akuhambe kodwa ngaze ngakwazi ukuthi ngidondolozele ngihambe ngathi sengifuna uye ekhaya bathi hayi uzafika udla oqine lapha ekhaya awukwazi bangalela ngaze ngadla phela sengizeqile nezinyanga ngadla nje udla nakhona sengidla bengikhethela ukudla kufanele ngudla engaze ngangcono wazafika umyeni wami bathe angithathe ke manje kodwa anginiki ukudla oqinile ngoba amathumbu ami abesesonakele hawu nempela ngadala ke ngase ngithi ke ngisaye ekhaya ngothi ngisamse ekhaya ukuthi ufuna uyakhaya kubazali bakhe mama isashona kudala bangiphelezela kumtshali ke yekhaya ngafika bengibizela ukuthi bazangigeza ingane leshonile ngafika ekhaya ngahlala lezo nsuku ngathi ekhaya lapha nangishiya ngamuntu lapha umalumekazi lona ukhulelwa yile ngane esayifica yayingaka nje wahamba naye ekhulelwa ingane angiphindele phela ngikanini wathi baba akungakalungi ntantu thina baba uthi ngibalekile umendo ngahamba wangiphelekezela umzala wakho baba ngahamba ngaya buyele emva kodwa namandla ngenawo kodwa ngaphila ngatekezela ngaze waphila wabuya amandla ngafike ngahlala lezo nsuku engidlalileyo phakathi umtshali ufuna uyofuna amatoho wahamba umtshali wayofuna itoho walithola itoho kwamnyathi kodwa lathola itoho ephilayo itoho ana nje la kwamnyathi abengamfakile emsebenzini njengomsebenzi wawuyeka lapho hayi kawuyeka ngaleso sikhathi walokho etoho nje tezele to 50 cent lapha kimi ngimanje makho mali lapha awu kwahamba nangu babezale ukhona uyaphila usehlala kwamfowabo omunye ngoba sebethi asiwazi baba lapha athi akamlethe ngani imali uChristian unini uyise wathi ngana akasebenze wathi ngani wathi usetoha kwamnyathi lo mali ijonsaphi sike ngigayeke lapha ekhaya impuphu njalo ngifake imshini wesandla ngayike impuphu njalo lokwebhetala wenze njalo ngithumeke ingane ziyise lapha khona ubabezala njalo nje uthe umama wakho nisethena uyathi akupheke bani bigaye ngibani bathi bigaye nguye emshini wathi futhi akupheke ba engiboni nje kubhlungu ubabezala eza njalo lapha kithi ngibona ukuthi akahlezi kahle lapha ekhaya akukho ukuhlala kahle leli khehla abusikahlale futhi apha ekhaya kithi kwethu manje kwahamba umtshalo ngeza sethi sekufika incwadi ukuthi uyahamba wafika incwadi ukuthi usehambile nomunye wakhona lapha nimakhelwana angamazi lo muntu ayihambe na bawufuna umsebenzi eFriday usofuna umsebenzi eFriday usofuna umsebenzi wawuthola umsebenzi wasemza lapha eqala khona kokubhala ukuthi engawuthola umsebenzi ngithola umsebenzi engawaziyo ukuthi ngawukhona kanjani ngoba ngithola umsebenzi wasesibhedlela uthi ngizawupheka ukupheka mina lo ngazala ngwazi upheka udla ngizawupheka udla kwabelungu upheka kanjani
nempela bamfundisa lo wafika intombazana yomlungu yakhona le ilapha ekitchen yakhona le ezweni lakubo yayifunga uMagalele ithi angimamtshali mina ngimagalela mina ngumfowethu lo kusho into nomlungu sisebenza esibhedlela ekitchen okay yahlala imfundisa ke umtshali ukupheka yahlala ke khona ngaze ngayibelethe ingane engayikhulele emva kwalokho okay waseyethwa ngumkhulu igama umkhulu ozala ubaba okay wathi hawu ngajabula ingane yami yabeletha kahle ingane inengane yaphila phela laba yabale elokhuzeni egazini bebeyixosha bethi ayisofela kubo ngoba wathi efele ingane bamthatha bamfaka esibhedlela lapho kezulashwa khona nangu uyaphila nangu sezelene ingane ephilayo ingane wayetha wathi ngikhaphezile bebengikhapheza laba wethi ingane yami ngegama umkhulu wakhula umkhulu ukhaphezile angizobala ukuthi wayekhula kanjani yebo ngase ngitheze ngiza ke kumtshela lapha eshethu khathi fried khona phe khatshe khona usesebenza wayekhashe kwaZondo uZondo wayelapha ngezansi lapho akhe khona indlu yaseweseli okay njalo ke mangi ethe angikhuphuke ngihambe ngifikele khona ngithi ngifikile ngilezo nsuku engihlalile ngoba ngilimile phela manje uthi ubaba lima nje baba ulima ungahlupheki uze uyokwazi ukondlaleli yakhehla yebo elapha yakwamfowabo sekamqondo ngoba bathi abasamthandi lapha yana wathi eqinisa umselo ukudla ngahlala uthe kusuka lapho wathi umntwana angazi ukuthi ngizawuhlala kulo msebenzi ngoba lo abamkhipha lapha bamkhipha ngokuphuthwala okay lapho bamkhipha apha ekitchen manje bathi angene mina angikwazi into engizopheka kanjani ngiyapheka nje ngoba ngisizwa le ntombazana ethi ngiyakwamtshali yomlungu efunga uMagalele kwamtshali ngani yona yakhe nabo yakhulela kubo njengoba nami ngangikhula ngikhuza leyangane omlungu okay ikhule nabo okay basho uMagalele naye seyasho uMagalele manje ke wathi bengihlela nohlana udadewethu lapha eMagalele athi ngiyafundisa mfowethu ufunda ukupheka ngalahlekela ngumsebenzi nempela ngimlahlekela ngumsebenzi yazi yahamba siyoshada hayi manje ke kwathi emva kwalokho ngahlala khona kithi wathi hey angazi ngakwenze njani ngoba kuthiwa manje kuzakwakhiwa ilokishi ayisafuneki lezi zindlu zotshani abantu bazakhele ngotshani lapha kwawuzindlu zotshani safika kule lokishi lele yalimnyama nje kuzindlu nje la ezinothayile umuntu ayithengele babebalwa bodwa ezazino nothayile manje na kuthiwa kuzakwakhiwa ilokishi elisha kufuneka sibhalise kodwa kuyobhalisa kuqala abakahulumeni okay ngathi mina wena kuyakwenza njani ngoba useliphoyisa awusenothisha ngoba ngothisha nephoyisa bonke abasenza uhulumeni wathi angazi nathi bathi asibhale ngoba nathi senza uhulumeni ngathi ubhalile wathi ngibhalile nami Kese kuthiwa izindlu ziyaphuma manje kwango-4 phela hawu manje ubhala ke nawe wathi kulungile umtshali naye wahamba ke ngathi ngifika apha ngila ngathi ngizela ngathi ubhalisiwe wathi sekubhalisiwe phela kusabhaliswe abasebenza kahulumeni kuphela ngathi mina phela ufanele ubhale wathi ngibhalisile nawe kese iphuma izindlu ayisaphumi le yamindlu hawu manje kuthiwa seziyaphuma izindlu sebengena abanye amaphoyisa sengene amaphoyisa nothisha ngathi ke mina napa sekukhona abantu asebengena ezindlini lapho wena wenze njani wathi phela uyabizwa uyahambela amaphoyisa engihlala nawo lapha besahlala lapha olokhuzana abaphethe ilokishi abelungu besa ubikwa kubo la bona babelihlala edorobheni kodwa yonke into zeyilokishi zayibikwa la hawu wathi manje nami ngifuna ngabe ngiyahamba ngiyoyifunile ngathi bodwa nga-offer uhambe nawe uye
nale ncwadi bakunikeza yona wayake wahamba wafika ke lapha yana bambuza igama lakhe ukuthi ngubani washo ngoba babemthintithile babezala wamthintitha uyafika ke lapha yana hawu uthi bangaka abantu ababuya shoti babili nonkosikazi wami nami siwu4 bathe khona omunye ongibaba bathi samenzani umama wathi mama washona bathi hayi indoda siyifuna siyibhalise enye indoda hayi indoda nje asiyifaki lapha hawu wathi yaphindela futhi bathi hey wavutha umlungu wathi ngiyathatha ngibhalise indoda enye mina lo mfazi wakho unamadoda amabili nguwe naleyo ndoda uthi angiyibhalise thatha incwadi yoxhepho elilahla lapha umlungu hamba ufunela indawo kwenye indawo ngiyafika mina ngenyilanga sekungenyilanga ngimtshali nakho ngiyafika ngibuzwa ngizwa ufika yena phela off wathi incwadi sidatshele incwadi enga-apply nga yini na wathi ngithathe enye indoda ngizabe ngihlala namadoda amabili apha yena akababhalisa umuntu onamadoda amabili umfazi lengimbhalise lapha unamadoda amabili ubhalisa indoda nomfazi ney'ngane kuphela ngathi hawu anti awuchazanga ngithi ubaba wakho lo wathi bengibhalisa yena abangizwanga umtshela ngikwazi ukukhuluma wathi awuchazanga yini wathi ngichazelile kanti akachazanga ngomama uthi kuyisima kanjani awu ngathi mina hawu ngahamba ngawutshena umzala wakhe lapha wayesenza kwandaba zabantu ngathi sekusonakale indlu sayitholi umlungu lapha ne-office sekwamchitha umtshali wakhe uze nabafazi ngamadoda amabili wathi hawu kanjani wathi ubaba uthe ubhalisa ubaba wathi ambhalisa ngalolu wathi ngalolu langa wamchitha wadabula incwadi ngase ngithi mina ngizoyela mina naye wangihleka wathi uyokwenzani wena ubhalisa amadoda apha uDlamini ngathi mina kwafika ke nje angiqonsibili ngiye kumlungu ngiyafika angichazele ngiyamazi umyeni wami ngakwazi ukukhuluma hayi ake lapha ngifika abantu bangakanani bashaya iqueue bazolalela amagama abo fika ungene nifika ingene ngibona isikhathi sihamba bese ngihamba eceleni bese ngiyofika kuleli phosi elivimbela elilapha engenza abantu ngithi ngicela ungena wathi awungeni ngane kwiqueue nansi iqueue ngathi cha ngifune i-manager wathi hey we mama uze nengane ubethi ingane lapho uzohlalela ngathi mina ngakho lokho bangize nengane angikwazi ukuyishiya kumuntu wathi ayibuyele emva buyele edressini manje ngathula wathi ngithi buyele edressini angithumi bangithatha inyawo ziye phambili wathi ngithi buyele wasetshena umlungu uthi nanga umuntu akafuna ukuba ungene kwiqueue uthi ufuna ukukhuluma nawe utshena imanager la yabuza uthi yini afuna ukukhuluma nami bese ethi ngikenze ngizwe ngafuna athi mara ngeniere wathi ya mara wathi mekere yo ngathi ngifuna ungena wathi kanjani nganansi queue wathi very bright muthiyo ngathi I believe uma nesponsor seplazini wasithi all right come in ngangena ngathi ngayithola indoda wasithi what's the state what you brought something to me ngathi ndayi man van my ek het nie mooi vir jou gesê nie wathi ngani ngitshenile konke lokho ngathi cha ushilo ubaba wakhe wathi kazange amtshentshene ubaba wakhe mina baba wakhe ngizamenzani ngathi hey mase dwadwe thahan het nie mani anikwazi angitsheke mina ngithi okay gogo ngizawutsheka mina ngathi mina yingakho ngizile mina ngizokhuluma ngikuchazela mina ngishadilanga ekhaya kubo angikwazi ukuzwa kubo ngashadela kumalume wakhe angikwazi ukuzwa kubo bengena mama mama wafa bahlezi nje bodwa yimina ngizawuqala bangimama kuleli ekhaya athi bona ngathi yasiphi manyere
wathi oh what's your name amtshela igama lami wathi your man is a name Christian ngiyamkhumbula uChristian wambhala uChristian wathi diamond we prat mdala ngathi cha ngikhulumanga naye angikhulumanga nobaba ukude samfunela indawo emzini womuntu uthi kasibhekele sithole indawo yes wathi all right wathi ngibala igama lakhe ngathi Willie uneminyaka emingaki ngathi no60 ngathi wathi all right manje ngihlala lapha ngasho thathi sala kwaZondo sengikhona inamba yakhona kwaZondo sikhashe lapha kwaZondo wathi all right uyakuzwa-ke inamba yakho siyolalela inamba yakho sengikubhalile mina konke kwakho ney'ngane zakho zineminyaka emingaki lona omncane ayisenonyaka nje sebangaki ngaleso sikhathi abantwana babili okay wathi nje mancane abantu abakho siyazi inamba inamba yakho ithi 2 3 4 okay ngibheke ephepheni ngibona into empela uqinisile usazi inamba ngangiphuma mina ngihamba nangibuka iphoyisa leli lathi laba bantu abakhuluma ilimi zabelungu bayidelela bonke bahongazela abantu balapha kuyikhiwo sekubhalise mina ngangisuka ngihamba nangiphendula ngangibuya hayi wayimbokotho ngangihamba ngibuya ngizekhaya nganesibindi nasabelungu hlalile mina emakhishini ngabuya ngezekhaya lapha ngathandaza ngibonga uNkulunkulu ngathi ngiyakubonga uma ngiphethe iphepha ukuthi ba indlu yami sihlupheka kangahambe sihlale emzini yabantu hawu uyafika ephuma emsebenzini baba umtshali ke manje ngiyamthethe athi sengiyolwa ngiyothukuluza belungu lapha wathi siyaxoxa ngathi mina ushiyo wathi asihambe wathi nakimonke wathi angihambe ngiyofuna indawo kwenda uyomthukuluza umlungu angazi wathetha ngathi hawu ufunda ngami ukuthetha ngihluleke ukuthethisa abelungu uyongithethisa ithi ngiyolwa nabelungu ngathi nangilwanga bengikhuluma athi uyofunani ngithethisa hawu useza lokhuzanyana wezwatsheni baba uZondo wathi baba uZondo sekonakele lapha angazi ngizawushona apha manje ngoba ngiyasebenza lo sehamba wathi usitshenile sesiyazi yonke indaba yakhe ngoba usengabaxoxela wathi lalela nthuthini wathi ngiyalalela wabuya ngedelela wathi bathi cha lalela benogogo wakona ngamtshena ukuthi mina ngifike lapha kanje wangenisa ngathi ungenisile wathina kabe ngacala ngathi angibe ngacala umbhalise kahle umlungu kade kakhulu wathi nginika na incwadi yenamba yendlu yami wathi hawu ngathi nansi inamba nansi inamba unika inamba yendlu yami mayise ngibizwa lapha ya inamba yami nansi uyazi wathi wathi umsukela kanjani mina ngikhulumisa kanjani ngathi ngikhulumisa ngahlala emabhunwini mina ngangena ngemncane ngakhulela ebhunwini angimesabi umlungu mina bona bayamesaba umlungu phela behlule emishini kodwa iqiniso ngathi iqiniso phela ngini kwengumlondo ngathi ngitshontshanga uthi ngiyalalela igama la amaphosa ayaphuma la indle seyiphelile ezikungenwe ezinye dilike ngoba ithi ngaphela indlu bese kuthiwa indethile siphela inamba bani akagade umnikazi wayo ngangena ama-18 ephezulu lapha zihlaza okay ngangisaba ukuthi yeyiyo kwanendlu kodwa yangifaya ngosimente yazingawi hawu ngihamba nami ngiyifuna-ke ngihambe ngithi ngayibona ukuthi nansi eyami indlu angizawuyibekisa ngani kodwa ngeke ngiyikhohle noma inamba ngiyiphethe wamangala umtshali ukuthi ngithole kanjani ngayithola le ndlu mina yatholwa yimelo kuye lo 4 room esikuwo namhlanje esineni kuwo namhlanje lo 4 room wami ngathi mina ngesavini umlungu khuluma ngimchazele konke wamchazela konke wangizwa umlungu thintini cabanga ukuthi sowufikile nakule part ade ngiyofuna ukuthi sifike kuyona ukuthi nifika kanjani la kodwa ke ngicabanga ukuthi uvele wayichaza futhi wageqa amagula kuyona kodwa nakho babili abantwana ngifuna ukuthi sihambe sifike ukuthi bangaka abantwana bakagogo uma bephelele ke asebatholayo la ekhaya sengibathola ekhaya engibathole sengihlala kulendlu kwaba Miss Sana
Ngisana ngifike naye incayelo bababili. Okay. Zanele no Lindiwe no Lydia no uDiya la nyongwane. Okay. La nyosonto. Nosonto. Lusonto la nyongwane. Nozi. Baba Mfana. base baba u8 ke baba bonke. Laba asebe. Asebe laba u5. Abathola family. Hayi, ngicabanga ukuthi gogo uyichaze kahle indaba yakho. Ngicabanga ukuthi kunale ndaba yenkolo, indaba yenkolo yona wahamba wayithola Ngangithole ekhaya mina. Wayithola ekhaya. Ngangithole kubazali. Uyathi ngawutshela ukuthi mina inkolo yayikhona kithi. Umkhulu wayebhinqa ibheshu. Njoba umbona nje mina. Uklekile. Indaba kaMkhulu. Okay. Umkhulu wayebhinqa ibheshu. Wayengakhohlwa ukuthandaza. Kulangathandaza endlini umkhulu. Wayethandaza ebaleni engabafuna abadala efuna izingane. Weza ukuthi uJesu wabiza abantwana. Yebo. Unalelo uzwi. Athi wozanike siguqeke lapha ebaleni. Wayithola into yenkolo. Athi thandaza sekhetha ingane encane thandaza sibani bani. Ithi angikwazi mkhulu athi ngizakushanga lo swebhu lamakade. Angikwazi mkhulu athi ngane uyaya esandleni sesikole kuye uhambe nawe uye esandleni awuthatha uSunday school uthi yena isandla. Ngane uyahamba esandleni sesikole. Yebo. Hey athethe umkade uyishayela ingane ithi angikwazi. Abesethi yekelani. Anifuna ukuthandaza. Abese guqa umkhulu. Guqani siguqeke sonke. Athi hawu size kuwe uhulumende ophezulu. Mondlo entandane ekhona nengasekho. Samukele. Sihlushwa ukuthi nokuthi atshe lokho osekuhlupha umhlaba. Athi sihlushwa ukuthi nokuthi sihawukele. Ngiguqela lapha nezingane. Ngoba zona zincane zazi lokho kuhlupheka kubonwa yithi nesibadala. Wayibamba lento wakhula nayo. Ngakhula nalento athi uhulumende ophezulu. Okay. Sihawukele. Umkhulu kwakuthi ngayilanga libalele. Athi abaphuma abafundisi bonke amabandla. Bayintabeni yali khona intaba yayiphakemela. Athi abaphuma abatshelana nawe otshela kumfundi nalade otshela kumfundi otshela kumfundi. Uthi iyo entabeni. Shonini kungayiwa nini bese bethi asikabatsheni phela athi anobuya nezwi uthi bathena befundisa. Okay. Gogo uhlanganisa 100 mhlawumbe wakho ogcina namazwi nje akho okubonga mhlawumbe kungaba kubantwana kubazukulu kuze kufike lekhulu leminyaka kuyona mhlawumbe kungathini sesikole. Mina ngibonga uNkulunkulu owenza abazali bami futhi ngathi ungababonga ubabona gogo. Umkhulu. Ngibonga abazali bami kakhulu kazi umkhulu omama babe hambe esontweni nathi. Kodwa umkhulu wayengaye esontweni. Wayibona isonto ngoba beze lapha bezokhuleka omama besonto. Yebo. Umkhulu wayekholwa ebhinqa ibheshe ethandaza. Yabona? Yebo gogo. Wayemazi athi umkhulu wami. Mina sithi umkhulu wemthandaza kanjani ngoba awuso. Athi mina kwafika umfundisi singamabutho. Bengamabutho le komkhulu. Umpande. Wafika singamabutho. Wathi mina ngiyahamba yonke umhlaba. Ngiyashumayela mina ngifuna abantu abafuna ukukholwa. Yeah. Usho lo mlungu. Uthe engakhuluma kahle sizulu kodwa sasisizwa. Wathi ufuna abantu abathanda ukukholwa. Wathi bayawuphamisa bacela enkosini. Yathi inkosi bawizi. Yavuma inkosi yathi hayi hamba nanka amabutho. Uyaya kuleli yabutho, na kuleli yabutho, na kuleli yabutho akhethi bila ngohlwana maningi. Uthi ke kwelethi ibutho wafika. Wathi mina ngifuna amakholwa. Ngizofuna amakholwa mina. Abantu abafuna ukukholwa. Abafuna ukukholwa ke bayawuphakamisa izandla isho njalo inkosi hamba nenduna phela. Inkosi ithe awufuna ukukholwa ngiyambona abaphakamisa isandla. Uthi ngasiphakamisa nami sami isandla. Yebo. Ngoba ngangazi ukuthi ukukholwa usiza phela ngoba usayishumayela ilelo mlungu. Babetshena ngokukholwa. Yebo. Ofunayo ukukholwa uyawuphakamisa isandla. Yebo. Uthi ngasiphakamisa isandla. Wathi asibaphakamisa izandla abaguqe ngibabusise. Uthi ayihambe emakhanda ethu. Yabona ke wena ngibani igama lakhe asho umuntu athi usuyikholwa.
Okay. Njalo utsazaphela. That's Hambe sithinte emakhandeti. Wena ngoba usuthe uyakufuna ukukholwa, usiyakholwa nje bangobe kusanda. Wakholwa kumkhulu azange basine semanzini baba. Umntothe lapho wena umntothe lapho yafayila. Akazange athi cha uyakwenza ukuthi wabapha bathisa ngezandla zakhe. Yebo. Wakhotha umkhulu, uyathi umkhulu bebona. Bethi hawu, awengane umkhulu athi mina ngakholwa kudala kusengibhanda. Ngikholwa kudala mina. Ningitshena ngokholwa manje mina ngade ngakholwa. Yabona umkhulu ngomunye umbonga kakhulu abantwana. Umkhulu ngimbonga kakhulu ngoba uyena owaba yikholwa ebhinqa ibheshu. Yebo gogo. Kusho ukuthi hawu mkhulu abakuthengele amabhulu athi ngizawulenzani. Mina ngakholwa mina ngazange athi umfundisi owayefike phakathi kwemhlophe dangikhulu ibheshu lami. Ngazange kusho lokho. Bese behluleka. Athi umkhulu wami ngizandla mina ngibhinqa ibheshu lami. Obaba babena ndaba bekholelwa nje bona. Athi ngawakhipha nami ngabakhipha abafuna ukukholwa. Intombi neziza ngathi abahambe bayokholwa sengibona abafundisi athi umfundisi waqala ufika la ngiqala ukumbona umfundisi omnyama kwaba uMathunjwa umfundisi Mathunjwa wayihamba yonke imizi ehambe eshumayela ngabona uMathunjwa abahambe bayikhethela uthasekho maningi amasonto abahambe bayikhethela bazotshenwa yini mina ngabona lo umlungu abathi ngiyabafuna ukukholwa angibeka izandla ekhanda wathi sengikholiwe. Hi, siyabonga. It's a wrap for us. I think kube mnandi sihleli nogogo just ukuthi si unpack si check impilo yakhe. Kuningi bafowethu 100 years you cannot cover it in one episode. We have tried to get as much as we can kugogo, but this is impilo kagogo in a nutshell. I hope you will enjoy and learn izinto lapha kugogo as we bring you this episode from myself Usiboniso Kamtungwa and the crew here. Fried Plug Podcast. Till we meet again. Ikunomnyaka ngitshela khona. Uyazi umkhulu nami. Bekuthina kuvunwa ukudla. Atakusekho umfundisi. Okay. Badaro kweshumi. Bayengathi kweshumi. Athi kwathi abayawudla kithi abaphathi lutho ngesandla abahambe phethe ukudla. Athi ngabakhoza labantu ahambe eshumayela. Ngoba kwathi abayawudla kithi phambili. Hayi cabanga ukuthi yayina. Ngiyangitshondela ngithi mina thina sakholwa thina ekhaya kithi kukhona ikhola lebheshu elithandaza ngabe baningi. Uyazi ukuthi labo baba ababekholiwe baba bebathathu. Omama babe baningi ngoba bekhona abaganwe isithembu. Abaganwe ngamfazi ngabunye babe bathathu. Laba abanye beganwe isithembu. Okay. Una athangezwa nje ukuthi uyathetha omnye baba athi hawu wathi umfundisi wasibeka izandla emakhanda wathi singabi namsinde emzini yethu. Yes. Yabona ukuthi wamntambini intshumayelo lo muntu wathi awufuneki umsindo inkulunkulu ephezulu yena iyawuthini iyathi akasitshenanga ngoba afanele asitshene ukuthi sawuyiphatha kanjani. Mina ngufuna umsindo wayengafuna umkhulu umsindo ngisho ingane le ibingashawe ebaleni. Ngaphandle bishaya umuntu wesilisa onguyise. Omama bayengashaya thina. Yes. Babethi oyathi bayamedelela umkhulu. Athawe ungibukela phansi masibani ushaya ingane lapha emzini wami ayishaya ingane la. Kwathi awufuneka umsindo lapha ekhaya. Yeah. Yabo into esizugoga until 100 it was peace. It's a wrap guys. Thank you.